Inzu nje kubereka iri hano mu mudugudu wa Mayange hano hafi na kaburimbo rwose, karitsiye nziza ya VIP irimo n'ama etaje. Hanyuma aba ni abaturanyi bo hafi y'inzu neza. Noneho inzu nje kubereka ni kadasiteri, ni iyi ngiyi ihera hano kwa gapangu k'amatafari, ukaza ngira ngo murabona ko ifite ikibanza gifite space nini, dore n'aka kazu karimo. Hanyuma inzu ngari ni iyi ngiyi. So ni inzu nini bihagije, ikibura ni umureko na twa dusuplafo two ku mbaraza. Hanyuma inzu rwose ni inzu imeze neza cyane, murabona ko n'imirimo yayo ikiri gukorwa. Imeneye supavoma mo imbere, harabura kujyamo amakaro, ngira nk'uko mubibona, dore uko mo imbere hameze, n'ahantu hameze neza. Irimo na parafo ya rangete nk'uko mubibona rwose. Urihangana, video ndimo ndayifatira inyuma y'inzu kuko harafunze. Aha ni muri salo, ngira ngo mubona ko harimo parafo rwose y'igiti cyitegerereza, ikoze neza kabisa. Parafo nziza nziza cyane, nziza rwose, murayibona. Aha ni mu rubaraza rwayo. Iyi ni inzu nziza nziza, kandi nkwibutse ko ari inzu iri muri karitsiye y'VIP. Dore inyuma hayo mu gikari, ngaha mu gikari ndimo ndasa nk'uyizenguruka. Mbibutsa ko rwose ari inzu tubaye muri karitsiye nziza cyane. Ikibanza cyayo ntabwo ari kinini cyane, ariko kandi kiranahagije, kirahagije. Reka nze njye ku muhanda mbereke umuhanda ihagazeho ukuntu umeze. Dore ngaho abaturanyi, ugisohoka ku muhanda rwose uhita ubona abandi baturanyi b'uru rugo cyangwa se b'iyi nzu muri rusange. Ngira ngo mubona ko ari muri karitsiye y'VIP, VIP rwose. Noneho dore inzu ngiyi yegera ihana urubibi n'iyi, ihana urubibi n'iyi, dore n'iyi. Kadasiteri nziza cyane rwose, parafo zaruzuye, supavoma zirimo, igisigaye ni ugukora utundi dusuku dukeya.